Ya, whaatalo whātu tātou ainga ni tai au mātango whi, ni tai au whapena na whamanuia mai fo ile atua i le malosi, ia maleola wa whangu e tātou, ia ilo malei fua mai, whanunga lelei, ia ile suafa manu malo Yesu Kiriso, o te whaatalo whatua ia te oe, ilo sunga ni tai au malo lava whamanolosi, malo le fina finau, malo le tau atai, ina tātou savalinga, ia leo tātou o mai fo ia le awhai unei vai aso ia via le li. So ani mai lava le tu e whaasosoa mai malosi e mese le whaamalolonga ma le aso ia lava le tua ia o tātou po kalame fo ile nei ia whapena o na whaamalosi mai ei le upo le tua le tātou ainga nei tau e le ngata ia te oe ia whapena fo ilo nei tangata e au ngā lava le upo le tua tātou te maua le malosi. Yeah, so greetings to our families, our friends, or whoever is watching in or tuning in this morning. Yeah, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, I would like to welcome you to our program, our morning devotion this morning. Yeah, it's the word of God to encourage our family or to strengthen someone this morning. Yeah, whatever you're going through in life, it's the word of God that brings the fresh touch from heaven or that brings life to us. Amen. Ia ole upuna le tua ne tau. Ia ole au talo fa pena ona manuia mai le tua me se lona nganga pa ia fio mai e moli atu lona upu i lo finangalo. Ia me se fu lo nei loto wa le upu le tua le upu mana. Thank you, Father. Thank you so much for this beautiful morning. To you be the glory and the honor, Lord Father God, because you are the giver of life. You are the source of life. Life is a blessing, oh Father God. As we wake up this morning, oh Father, we give you the praise and the honor that we have the chance, oh Father God, or get the chance to do life again, oh Father. Thank you so much for your provisions. Thank you for your healing. Thank you for your blessings, oh Father God, upon our lives, oh Father. Before I speak your word today, or I encourage your family and also myself, Lord Father God, with the word, Lord Jesus, I pray that your power and your anointing, oh Father, fall straight from heaven, Lord Father, and flow from me, Lord Jesus, from my mouth, oh Father God. Let my mouth be your mouthpiece this morning, oh Jesus, to encourage our family this morning. Thank you for your word. Thank you, Holy Spirit. Thank you for your help, oh Jesus. In your mighty name, we pray this morning. Amen and amen. Le tua le tai o le tatou o sa o le upo le tua mo matu salamu o tavita ia salamu na toluiva ia o foi na tasi lava le laina bumomua o salamu e fasu malelua ia foi upo momua Psalm 42 verse 1. Just only one line that I want to encourage our family. This morning, if I pela le faitawing or salam o fast from malelua, for ipomo for my letu I fa pe ona nau o le ailai vai tafe o lo fa pe ona nau o lo wanganga ya te oe. Te faitawina le fa Samoa letu ai e fa pe ona nau o le ailai vai tafe o lo fa pe ona nau o lo wanganga ya te oe. Tatu word fa palang. I'll read the English version from the book of Psalm 42, verse 1. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O God. My soul thirsts for God, for the living God. Amen. As the deer pants for a stream of water, so my soul pants for you. O God, my soul thirsts for God, for the living God. Living God. Le tuola, le tuolo soifua pea. E whaapei o na nau o le ailai vai tafe. O lo whaapei o na nau o lo wanganga ya te oe. Whaapei la se whaamalosi ne tai au. E tasia le upu o te fia au mai e le whaitau lea. E whaamalosi e tatou le tai au nei. Pe whaamalosi au e whoilo nei tangata. O le upu lea nau. Tau whai mawhawhau se whapalangi o le upu le nau le whamei whapalangi pants. I'm afraid no whapea pe o le upu nau o le passion. Ameni whapea na se au tua te fia tara noa nau I le atua. Ia tatou nau I le atua. Tatou nau I manuia o le atua. Passionate for God of glory. Passionate for God and His blessings. Amen. Well, o le nau o le tangata I le atua.
e le fai e le atua, e fai e tangata. Amene, le upu le nau, mana ia wha Samoa ina isi to ina Samoa whamai, pulu nau. Tu sa a pulu nau, ua ova tu la le manai o le upu le whanongongo, ua le ngata na nau, a yeilo ma le pulu nau, no inga, there is no boundary. Pulu nau, your passion. You're passionate about something. You have no limits. You have no boundary. If you're passionate about something, your strength, your ability, amen. Po le ale whaingata, po le ale le timu, po le ale la, a whai nau lo loto e whaise mea. E whai a, aise a, langa o le malosi o le meolo o le nau o le loto o tangata. Amene, hallelujah. O le upu la leo te fia wha malosi ei, nau pen whai meire salamo. Tai aone ni whamai, e wha apei o na nau o le aila i le vaitafe. O lo wha apea o na nau o lo uanganga i le atua. O le ase me o lo e puru nau e le ne vaitau. O lo e nau a su e o tupe, po lo e nau i lau ngaluenga. O e nau lau taleni, po e nau. La ase me o lo e puru nau ai. A muia o e pe whai o lo e nau i le atua. Aisea, langa o le teime te nau i le tua, e te le o nau na o le tua, alau e nau, o iei ma wha amanu yanga o le tua. Amene, e tolu lani mea o te fia wha amalosi e, amene, passionate about God, passionate for God, passionate for things of God, amen, things of the kingdom of God. If you have that passion in you, you can do anything, you have no limitation. You have no boundaries. Amen. Nothing can hinder you. Nothing can stop you. Why? Because you have that passion. Passion in you. That driving you. Driving you to do stuff. Driving you to fulfill things. Accomplish things in life. Why? Because you have that passion in you. Whamailan upo le tua. E whaapeo na nau le aile le vai tafe. Whapenani nau le nganga. Amu ia o. Pea whai ne te nau whapenani le tua. E tolu lani mea e whana nau mai i le nau o le tangata i le tua. Amen. There are three things that I want to encourage your family from that passion in you. It will give birth to three things that I love to encourage your family this morning. First thing, o le nau I le tua. O le nau o le loto tangata I le tua. E whanau mai ei, mea e whaamuamua, your priorities. Your passion for God shapes our priorities in life. Amen. O le nau o le tangata I le tua. E whanau mai ei mea te whaamuamuaina. So se mea te nau ai, a whai te nau I ta alonga. E whaamuamua ia te oe ta alonga. E whaamuamua ia te oe o mea ta alo. E whaamuamua ia te oe tupe whaalu ta alonga. A whai nau oe I lau ngaluenga, po le alu le lava. E whaamuamua ia te oe lau ngaluenga esa. O le mea le te nau ai. A whai ne te nau. Amene. I lau whanau. E whaamuamua ia te oe lau whanau esa. Langa o le whanau ta inga nau lau loto. E pulu nau lau loto. O mea le pulu nau e lau loto. O mea fuina I ei lau whaamuamua. A whai e tātou te pulu nau ma whanau o tātou loto I le tua. E whaamuamua fu e tātou le tua. E amuia se tangata na te whaamuamuina le tua. Why? Because if we put God first, God will always put us first. When we focus on building God's house as our priority, amen, and building God's kingdom as our priority, God will always be faithful in building our own house. Why? Because we put Him first. If I know my priorities, priorities mai le puru nau. So se mea tatu te nau ai. Pole are kaumaka a e ngau ai a e alu yei lau kupe e sea. Nanga lai te puru nau ai. Pole alfa me mamao me whai ta alonga a whai ke ngau ai e ke alu ai a. Pole a fo me ke le lava e ke vai a whai te nau le tua. E le ma whai ona e wha amomoinga sisi me e te wha amomua le tua. Amu ia oe, amu ia au. Pa whai o ta nau ta inga mara ta puru nau o le tua.
Wai fa mai le tusi te tai au ni. E fa apeo na nau le ai le vai tafe. E fa apeo na le nau le nganga o tangata i le tu. Fa nau mua mai le fa mua mai le nau. Melo na lua. Melo na lua e fa nau mai le puru nau. Second thing, amen, from your passion, o le pulu nau e whanau mai ei le whai me sili. O le pulu nau e whanau mai ei le whai me lelei. Ai nau se mea. O me lelei mai te avea iai esa langa o lai ei lo nau tainga. A whai te nau i le tua, e te whai me sili fo i le tua, e te whai me lelei fo i le tua. Esa langa o lo loto e te nau e le mamalu o le tua. Your passion. When you're passionate of things of God, amen, you will always do the best of best. You will always give your 100%. You will always give your excellent. The spirit of excellent is always there. Why? Because of your passion is always God. A whai te puru nau I mea le tua. Se ke re kai onga e kea I me whaalu, e ke re kai onga e popole I me whaalu, esa e ke whai me silia o I le tua. It's sad to see that some people e avere whaanau, e avere whai me sili mea le lalolani, e asau le tua, wa mai ile se furu pasenge, le 5 pasenge, ai alu lalolani, ave se laulu furu pasenge, amene, polara taunga tau le ticket, e totongi asia, e ngau e alu e makamaka le karonga, ai awhea ko sau le loku kai au le sa, e le puru ngau, amene, awa moe awa misi le loku o misi, le mena e whanau mai I le puru nau, e whanau mai I lo whai me siri, o a me whaalu, o au me alu, se a tangata e puru nau le tua, pe alu mai le malosi, alu mai ei me umalawa o tupe, me alu aku umai, amen, esa, langa e teiloa, you know the source of everything. Everything's from God. Everything that we have, it doesn't belong to us. It's all God's. E tala no to se Roma sumatasi whamai, for from him and through him and for him are all things. To God be the glory. Amen. E a fua mai a te ia. E whai foi mo ia. Amene. O mea uma foi. Ia foi atu ia te ia. Ia vi ia ele suafo Yehova. Puru nau na lua o le me whanau mai ei. E whanau mai ei mea sidi. Mea na tōru. O le puru nau e whanau mai ei manuia e au ngā tupulanga. You know the God that we serve. It's a generational God. A e manuia e tupulanga lo manu. E au ngā tupulanga lo manuia. A e malaya foi. Sorry. E au ngā tupulanga foi le malaya. Aisea e a mata mai a ta ua le puru nau. O le puru nau o tātou mātua, ma I lātou a whai langi wholanga. Lewa manuia I tātou. Amen. The passion and the legacy that our ancestors left behind for us, now we're blessed because of their works. But what about the generation that's coming up? It relies on us. O mea tātou te wha mua I tātou le tua, a whaalofa tātou le tua, a tātou nau le tua, e le ngata e manuia tātou, e manuia fo le tupulanga o lo whai mai. O le pulu nau lona tolu, e whanau mai ei, manuia e au ngā tupulanga. E mawhai foi nau whaapea, e whanau mai foi malaia e au ngā tupulanga. God is a generational God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. O le tua o Abraamo, Isaako, ma Iakopo, e au ngā tupulanga. Pulu nau, a nau o tātou loto I le tua, I le mamanu o le tua, a nau o tātou loto, e whapena o na tātou au na I le tua, e manuia oe, manuia lau whanau, e manuia whanau, e tawhea tui lalo, e sea, leanga e au ngā tupulanga, manuia mai le tua. Ia tātou pulu nau le manuia e le o le manaia. Ia tātou puru nau le tua, e le o meo laulangi whame o me pala, o me atia monga, e le eise I unga. Amene, a o meo le tua whamai, o meo le langi e le pala. Heavenly things, whamai ia puru nau e o tātou roto. Pei o na nau le ailei le vai tawhe, e whape na le nau o lo wanganga ia te o Yehova.
e tolu la mea le o tātou whaanongalongo nei tau a puru nau o tātou loto i le atua e whanau mai ei le whaamuamua o our priorities. Pa puru nau o tātou loto i le atua e whanau mai ei le whai mesili, the spirit of excellence. A puru nau o tātou loto i le atua e whanau mai ei manuia e au ngā tupulanga blessings, generational blessings from God. Because God is a generational God. May God bless you. Whamanuia tele lava le tua, ia nau o tātou loto i le tua. Ina ia whamanuia le tua ia tātou. Nau o tātou loto i le tua. Ina ia whapena ona vi ia i le tua. Father, we thank you. Thank you for your word, Lord Father. Your word says, as the deer pants to the stream of water, so as our souls, Father, to you, O God. Whapea ona nau le ailai le vai tawhi, whapea ona nau watu o mātu o nganga ia toe. A nau o mātu o nganga ia toe, mātu te whaamua mua lava oe. A nau o mātu o nganga ia toe, mātu te whaia mea sili e vi ia i oe. A nau fo o mātu o nganga ia toe, e manuia i mātu e au ngā tupula ngā manuia mai ia te oe. Father, to you be the glory. We thank you so much, Father, because we are serving the God of generations, oh Father God. We are serving the God of blessings. We're serving the God that's faithful to his promise, oh Father God. We're serving the God that never violates your word, Lord Father. The God that is stand firm, Lord Father, and will never move. The truth, oh Father God, is in you. Thank you so much for your word this morning. Bless our family this morning, oh Jesus. Whamanuia ia mātou, ia te o Yesu le vi inga, whaavavau. Amen, amen. Whamanuia tele lava le tua, ia tatu ainga, ia whawhetai lava mafuta mai, ia whapena foina, whamanuia le tua le sunga ia Pastor Mike. Thank you so much, Pastor Mike, and the media team, the Global Kingdom TV. Thank you so much for your service and also serving the kingdom of God. Ia whamanuia lava le tua, i le tau ngaruenga, ia e maise foi, o le nau e au auna i le tua, ia matatu ngalulu e whatasi, ia e whaule malo le tua. God bless you, Pastor, in the ministry. Ia e mai lato umala o whapena o na mafuta mani nei tai au, whamanuia le tua, ia te oe. God bless. Until next time. Shalom, shalom, shalom. Goodbye. Right up.